Ka Joint Action Committee ha perdi ka War Jaintia Student Union WJSU Central Body wa ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People War Jaintia Circle ka wade che menne ka sngia amlarem hei to wa iwajia cha be himan bay ka thain War Jaintia iwa chongdai dukan hajan ka Integrated Checkpost ICP wa em hatam bel dauki hai Ahmad Ujambok lanong President WJSU wa usulur mukim President FKJGP War Jaintia Circle da chimgi ka rai wa dua kriya no yo manager ka Integrated Checkpost hapok kat sansni ite to na do odap ke bibar yang ka arhau litrik hado ka nyauturik ubnai wawan hadin iye chem yumut angki ida wajia ya giman bai ka thain to wale manager ka tai ka ICP do ong le wakam buru wana bar duan pen embaklau ye bor yang o de be banye giman bai ka thain ka JSC do ong lembe yo ni buru wa chem kabu ka thain War Jaintia ro chem chitam ko kat nang mi kisngi wa ki buru na bar le unang yo ben cho cho ki kasain de wa ka le ko sarkar ko riya sendon yo ni buru Knang yo lek na iwani hagis ngi wan. Na como presiden jangka War Jaintia Student Union kane ka kubar bangi pasat lembah partai kubar ke hak kane kubar ka alpuetrik rengkat bat kaseng FKJGP nilai asom perkat ya kane benta kumba pilih yo hak YouTube channel hak kat terik nilaiwan ban lit jurip yang itu hilong kami kibasya pendit ha oleh manager jam ke ICP te naduk kata kesni nila keren sebagai petai kubar bangi nagalyang jong ke aseng in simnya karai bania perkat hakine kisisni asni te hakane ka arpuai terik nilai som perkat bat ka sen FKJGP kumna nginyale ya kene ka benta lengba oleh manager jong kene ka ICP te ngia thir jingmot ngia thir bha bat karai ka bami na kene ka jingya song perkat kam jongi kum ki arsen kasur jong u babun kami ba ngi nagaliang jong ki arsen ngim sha su ya ne ubriu ba un jaidon ha ka to ka haka office jong ICP ban ngelarai ban bupar khatsan sni nagalyong jong sarkar ngibu ka jinggerpat bahkan singobha ban wen mardor yon yung briu hapwa ka khatsan sni te lada ka sarkar kam simkia ya kane ka banta tengi nagalyong jong ki aseng ngin simpat da ka wepat ka sinjam hadin kata ka khatsan sni kumnang le ya kane ka banta Tementang kasni arhuetrik menai September arjar pusau ni nakal yang ki arseng ka WJSU bat ka FKJP War Jaintia Circle nila pelong ya kajak naka benta ban buddin ya ka kam kumbang nila kren menhakina ki por bal adet kat praterik menai September arjar pusau hakapor bangilek hamte hadauki te kumta sasisin Iwan ban keren leng kilat patai kubor bangi kum ki arseng nginam ailat yakine ki beriu ki ba layurot ya ka hok long beriu man beriu jong ki traisnong trajaka hangne hapo than War Jaintia jongi te kum ta ngina kalyang kaseng FKJP War Jaintia Circle kumu presiden nga pa kane ka korwo ka basay siya ka sarkar na ka benta ban wengno yaw new manager jong ka ICP hang teh hadauki namar ngitip sai bakane kadai kakam abakta mat jong ya karibat kajat bendriu jong kathan War Jaintia hibrok kawe te kum tani na kalyang kaseng FKJP harangkat ka WJSU ngila simnya karai rangba na kabenta ban aipor khasan singi na kabenta ban Weno yaw ne briu hang ne hapo than War Jaintia kumba